uzwake sesikhona linjalo izindawo zonke lokuzathi isikhathi ngihamba lopho ngisibongane ngihlelo ngisakhumbula bakwethu linjani kuzindawo zonke zomhlaba elisibukele siyalamukela njalo siyalijabulela. Thank you very much for joining us. We are live sikodwa siyathunqa seZimbabwe ngobulawayo. Into ke umqalisizwa namhlanje ke kuthiwa nguDumisani Khumbo. Awapha soDumisani ngimaziyo. Dumisani Khumbo uthi ke msakazi ngiyakubingelela mina ngokuGumbo ngihleli lapha ke eSouth Africa. Ayisiyo ngimaziyo. Kunjani ke ekhaya? Siyabonga ngomsebenzi wenzela khona obusitshela usitshengisa lokwenzala ke ekhaya. Mina ngikhumbula ke umnyaka ka1997 lapho ke ngangisebenza kwenye organization yeLutheran bla 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 ukuthenga iqamba kodwa hayi Lutheran big organization. Besisebenza semakhaya sincedisa ke kwakheni development lento eziningi. Ngizakakhonjwa ke umnye utitshala ke nathisa kuna eMatopo. Ngangimthanda ke uMamoyo sahlanyisana okwamagama lanxa sengisiyala emsebenzini eKhezi import ngibuya. Kwenzakala ngenye ke ubusuku ke umsakazi. Ngifikile kuye ngiphakile ngilele kamnandi kwafika ke umfana wachaya isivalo wakhuluma ke ukuthi ke le intombi yakhe engilayo wavema umduli wama ke eminyango ekhiphe inkalakade engqama esithi uyangibeka ngasuma ke ngathi mfowethu ngcono sikhulume mana ke ngigqoke lami ngalungisa ke ngagqoka wathi ke sidlala ngaye wathake uMamoyo ngamampama. Mamoyo wakhanya vele ke lo muntu ukhanya ngani vele wayimazi impela kuthe kusenjalo ke ngabona ke iqhinga kulesitina sasituze ngemva kwesivalo yena ngambona sehleze esitulweni ngeqa msakazi ngadopha isitina ngabe ngimphosa wathi uyangithi ngenqamu ngabe ngimshanga isitina wela phansi ngapha kanje adumisa imoto ngabaleka ngemva nje kwesikhathi amapholisa kayandinga zanthola undodana sekuthiwa ku-intensive care eKhezi esibhedlela bamusa ke empilo lapha afika waswelakala khona ngabotshwa sentshadwa ngemeda kodwa kwakhanya ukuthi bengizivikela ngathaba ke uMamoyo wabuya wazongibheka wathi kamazi lo muntu umuntu wayefuna usibamba inkunzi ngakho ngahlala ke iminyaka emine ngeCapable Homicide ejele ngaphuma angeke ngikhohle lo mnyaka ngalesikhathi ngahlupheka kakhulu ngicela enye izingoma eziyaphatha amajalisi ezihluphayo ezazikhathaza ngesikhathi mbotshwa nasi ingoma ethi uwe album ujengeje namajalisa aqopoqopo abantu bazi uqopoqopo bathi ingoma ethi uwe uwe nasi ingoma yakho.
Nansi ingoma evela ke uPatrick Majalisa ke ingoma esithi uwe awugeze umqopho awuze madoda wenze ukuhlelo lomnandi ukuhlelo ke othiwa kusakhumbula ngithanda ukubonga ke udadewethu ose United Kingdom othumele ke ubongane manjinela wethu cameraman ke imali ye drink. Siyabonga dadewethu ke lokumthumele khona umfana ke ozancencisa la ke siyabonga awula mali encane othumele lokhu hlobo sami siyabonga ukuthi ke ubongane la ayithenga le data athengele le airtime aphinda athenge le drink sibonge lokho sinikeze khona umuntu wenkosi bongane ke uSmayilile uzavela kancane ezokubonga nxa ifuna kodwa ke siyabonga mama ngizakufayela ke voice note. Thank you very much for your kindness ngoba lolu hlelo ziliphume nguye akulamuntu omkholisayo lapho yabe sithi hayi lebantu bakolayila chiza kumele myenze ukuncedisa ngikho khona siyabonga mama ngithenga ubonge kodwa yazi ukuthi sengodlole lesibonga sakuthi umabani kodwa siyitholile ke imali siyabonga umuntu wenkosi ethi wathi umabani wathi sibone siyabonga kakhulu ke njalo wena uhlezi uncedisa ke abantu Sispet, thank you very much Sispet, thank you very much Sispet khona ngale ngase England ngiyabonga umuntu wenkosi uNkulunkulu akubusise. Thank you very much uhlelo yalithanda kusenjalo ke mana mbambe ke engiphetheyo kwamanje lethini ivela ke uSylvia Moyo uthi ke mina ngoba le jaka labuya vele South Africa ngoDisemba umnyaka wabo nga-2012 sabonana ke ezitolo ngesikhathi sekhisimusi wanithemisa ke izulu lomhlaba uphinde lo wathi ke mina ke ngithiye ngangitshela ukuthi ngilala ijaka lapha kithi ke eCholocho linithandayo leli jaka langimithisa kodwa ke lilobo la wathi why ngizwe sitele isikhathi ngumntwana omuhle ngakho ke uyanithanda ufuna ngihambe nami ke eSouth Africa. Ahlala kanjalo ke ubheki sithi ngafika eGoli into zizantshintshela lami ngithola umsebenzi ngingancindezelwa. By then bengile 23 years nomntwana we1 ijaka lami lona lingu Qedani ngobhala sibonga sasibala Qedani sihlala endaweni enje ngicela ungaqhambe ekhaya ngoba abantwana ngabasazi isitolo sami salungisa ke ukubana nxa sebuyele eGoli mhla ka5 January uzenza ke iplan wangitshela ukubana mina ngigadle ke ibhasi ngiyesala ke Cholocho Center lapha ke bazafika bendobha lomalayitsha wakhe ngoba engafunda imbali kanti bengikhangele ngathatha kumntwana ngamtshiya logogo ngatshela ugogo ukuthi ngisake ngiyefika komnye umngane wami ehlala ke phambidlana kwangakithi ngiyabuye ebusuku ngasuka ke khonaabo 3 emini ngoba ethe uzandobha ngo4 ngihamba ngayehlela eCholocho ngalinda ngambona sethelekile ngangena ngekhombini ngahamba laye sasihlangene ke ngoDisemba ezitolo lapho esasilele khona kanye wasithi ke uyangithanda ungithandile njalo siyafithana salubhekisa ke South Africa khona bana ngela passport ngela luthongelo kwesikhwama kwama uncane enganguthethe ngakufihla ngobusuku bayizolo egangeni adla nguthatha sengilubhekisa eSouth Africa sahamba satheleke eGoli wangishiya ke ndanothi kusethembisa wasentshela ukuthi yena usaya emsebenzini wangichiya ke labanye ke abantu kwenye indlu ethembisa eyayincane omagama kungumkhukhwanyana ngihlalele khonapho labo ke ama next door ke wayebuya ke afike ngasembuza manje izahlala lami kutheni wathi kumele ngihlale ngigcine khonapho indlu yakhe usebenzela ke kwenye indawo ahlala inyanga zabambili zabantathu ngezothwanya dingwe ekhaya umenyezo yonke indawo sibona ku social media ubana ngiyadingwa umuntu lokwazi wathi umunye undoda wakhona beduze sentshela ukuthi ke ubheki lo ulomfazi wakhe uhlala ke endaweni ukuthi okuseBeria lapha lideni lakhe abuya ezolala lamantombazana khona kwamangalisa ngamlinda ke ngithe kumtshela ubheki ukuthi ke umngane wakhe sentshela iqiniso ukhuluma iqiniso lomfazi wena wathi umngane wami ngase ngumtshela umngane wami ngophi yikusuka lapha ilandalwana umngane wakhe FM Gwaza wambulala ngabaleka ke khona bana ke ngacela nami sengiseJozi lapha ngase ngihamba ngilala endaweni ezitsheneze ngilala ngivuka ngoba sengimesaba ngase ngidinga umphosisi ukuthi kumele ngizofakaza ke sibembophile ke ubheki ikuso kwami ngibaleka
ngisiyacatsha sengiseBotswana angizange ngibuyele-ke ekhaya angizange ngibuyele-ke eBotswana bambopha-ke uBheki bamgweba 15 years mina ngilapha-ke eBotswana ngiyesaba lokhu ekhaya umntanami sekhulile kodwa ngiyasapota yimi-ke obhalayo Sylvia Moyo kweleBotswana madoda indaba ezinjani lezi zithiwani lezi ndaba ezibuhlungu kangaka wasuka kusisi ethembele ukuthi usejaheni elimthandayo liyamgcina kuhle kanti abantu bapokuvuma ezizinto-ke kodwa-ke angazi umbe siwaphuma ukuthi kakwazi ndoda-ke ngabe siyaphuma kumbe ayikaphumi ngicela ingoma ethi Nketsang eyiyo-ke yatshathisa-ke umamami lo babami lokhu ngiyikhumbula ngisemncane nasi ingoma yakho Sylvia wasila mama
Awu naso-ke ingoma ke mnandi, ingoma Umketsang besitshale kuSylvia Moyo. Ngilokho ngibonga umama usisiphethe khona ngale ngalokho asenzele khona uncedisa ijaha elidala ke ubongani. Lanto ke sicela kunjalo uhlelo lephambili. Ngoba ngakhala umuntu aselahlele. Kale siyafisa ukuthi ke siyefika ke emakhaya silenzele ke izimanga ngohlelo libe mnandi ke siyenze semakhaya. Kambe ngaba mnandi kakhulu. Nangu try to be. Sivela ku Silver Mesa ku try to be. Try ngiyakubingelela unjani try. Ngiyakubingelela ke msakazi ngithanda ukutshela ngesehlakalo senza mhla 26 April 2016. Asukela lapha ke ukuthi ethatha ke driver license ke ePlumtree. Ngathatha ke abantu bami ngoba ePlumtree kudizeka. Ngathatha abantu bami saba ngu4. Mina bengisenza kwenye ke driving school. Ngicela ungayiqambuke igama. Ngasuka le moto sisiya khona ePlumtree kuyabathathisa. Satheleka khona le akutshela manga sengabaleke ekhaya ngodubo ngoba haunted. Afika ke ekhe lapha sengise UK kwamanje ngibuye ngeCOS. Sithe driver safika ke Plumtree safika sadiza ngabathizela bonke babeyasebela ama license. Ukuthaba lokho ngase drive somnyongo khona sesivela khona le sesifika kwafana thula lemganweni sazi senza accident yomhlaba kwafa ke ababili bangikhona mina ngalimala kodwa ngasila lo mfana eqeda uthatha ilicense ke Plumtree wafa lo munye ke wayipassenger emuva lanxa ngahlezi phambili ngasila kodwa ngalimala ezandla kathesi into le emsakazi ngibona ngani am guilty ulimaza abantwana babantu kodwa ke sasizama ukuthi bazamele bayakhala ukuthi bacela ke license base behlele uthatha license befaila ekudizeni kwethu sesiphenduka sahlangana lengozi enkulu. Ngiyabonga ke Thisa ngicela ke engeze ingoma ezilandelayo yo esabeka lokho ingoma eceleyo zinengi ingoma lokutshala udubula abantu bayithanda udubula kabelo dubula
Nansi ingoma phela ukugabela nje, can't put a good man down. Dubula. Yeah, wizo besichala ke try dube. Yabonga try dube. Asiyeni ke manje siphethe vela ke kusasa mpofu. Unjani sasa? Wena ke sasa uthi ke msakazi thanda ukubingelela ngohlelo lukaZulu, uhlelo lumnandi kangaka. Izandla zethu namanje zimfitshane, siyezwa sifuna ukukusiza kodwa bakithi sehluleke. Mina ke ngibuye ke eSouth Africa umnyaka 2010. Ngafika lapha kwangizimela eGoli. Ase ngibona ukuthi ke iplan i1. Ngoba ngingene lapha esitaradeni, ngingene emabhawa, ngizama ukuthi ke ngithole ke leyo mali yerent ngoba ngawulosisi sokwenzayo esahlala yabona ke flat lapha ke eHillbrow. Sisebenzile ke lelo sisi sishiya sonke, sangena sayenza lezi zinto esizenzayo. Ngaleso sikhathi ngangisakhangeleka ngingena endaweni othiwa Summit. Lapha ke ngisebenze khona kwesikhathi eside, ngihlangana lenhlobo yamadoda atshiyeneyo, amanye weZimbabwe, amanye kwezinye izizwe yabelungu yokiti. Unzima nomsebenzi kodwa ke kufuneka imali la uzimisela ukuthi kumele kwenze. Kodwa sengibona isikhathi siyangishiya, iminyaka ehamba sengikhulile, ngaze ngilobunye ubaba khona lapha eJakarta nalalo. Lana ngazi umsebenzi wami la ngiqanda senza ama-night. Kodwa ngazotheleka ke umuntu engimaziyo engaziyo ngikwazi ukuthi ke nguyisemncane. Wangidobha lo yisemncane ngalelo langa. Hayi anzange ngitsho ukuthi ubani uyamazi na. Wabhadala wasihambela umuntu enkosi. Ngafika ke ngezwe ukukhuluma kuhle lo mhlobo wakhe lo yisemncane, baxoxa. Wafika wena ngoba semncane ngikhaya ezona apha ehlala khona. Wabona ukuthi hey imikodi ngiyamfanisa, kodwa zangabe kwazi ukuthi imilwana ke amthola emsebenzini. Hayi ngathi mina baba ngilazi, ngaphika ngemba phansi wasithi ngabona kusekhaya engozela khona. Wamqamela manje ukuthi ngangihlala ngasithi uthi lapho ngibazela khona. Hayi kwahlala kunjalo ngenza lo msebenzi wami ngasembona ngcono ngiphume. Into ekhona ukuthi ke into le ngihluphile kakhulu ngoba angisizwa, angujwayelanga kubana lo muntu wesilisa oyedwa. Kuyazimela emsakazi. Sendoda lo uyazama, imali ayikho kodwa sesizamazamile. Kodwa kwezothando ezocansi angisuthiseki. Kwelilanga ngambona ke lo yisemncane ebuyile. Ngase ngiqalisa nje ukuthi ngenze ukuthi ngani ngiyafleta la. Ngitshona la ngoba uthanda ispeech. Uthe kunjalo sagcina sesiganga sithontela ke umntanakhe. Hayi madoda. Umntaka mne wabo. Hawu madoda. Ngagcina ngimtshela ukuthi wakwambona endaweni enje. Manje lo baba sengithengisile, sekhulumile ukuthi mina ngangena ko Summit. Into enhluphayo lincwadi lemeli bihambe ku Dr. Love. Aseko sonke siyahluphana ngalento leke le ndoda yami sengibalekile ngoba ithi ufuna ukumbulala ukuthi mina angimtshela ukuthi ngangithengisa umzimba. Ngisazi ngikhuluma nje ngicachile ngilapha ke eSouth Africa. Ngisawe emapholiseni ngokuncwadi zamazimi kuhle uthi uyangithengisa ukuthi mina lencwadi zama-phone call. Sokusonakala. Ngicela ke ungitsheleke izigqoko. Kanti wena waye ke wamele umtshelo wathengisa nxa kwamukele man. Lingezinjalo lina gender ka Eva. Bangaso nje sokukubi. Hayi thatha isigubhu. Uthi njalo sasampofu. Le ndoda kodwa sebebalekile abasekho bonke. Le ndoda kayitshela umuntu wayethengisa umzimba. Thatha isigubhu. This
Ntsipe o tlogo putso ba le kile ga retila Ntsipe tse tlhokela tsela motsopo di ana ka tsa tlholo tsela phopo se ja mephato e tsile le tsholo go morwalo se le dirwa fela o desia o tswa it's we can tell tena I give my back like a terror this is just happy to raparese go ya motsetsi ba le la seana marina go ya bokgosi le bo se mamba ipala mabala ngwe go bankge maitsana go pela di komaru That is cool. Os pagues os velhos, ufala mais perto uso o mundo mula. That is cool. Os pagues os velhos, ufala mais perto uso o mundo mula. That is cool. Os pagues os velhos, paga mais perto uso o mundo mula. Yo, that is cool. Is from Dara. That is cool. Is what the mama. Tina Siaki and the Goma. I know we start just rough like so. I know we rock and tight like so. I know we start visit out like so. The mama, that is good, who is from Dara. That is gobo bongo mapeni sichaleke usasa mpofu osebenziseke umzimba wakhe ubana kuphile what is ethethwe wathi ngawo okuyimele i1 ukuthi ayimele i1 angika ukhona wathi ayaya sengikhana kwenye isibili esithathu yesine yes5 ye20 wathi jole phela ngosuku olodwa enqatha 10 times different levels nezingaka so athayi one uzinyana ingoma ethi isigobho bongo mafini sichaleke yena ke usasa mpofu msazi ngikhumbula ke umnyaka ka1995 lapha tata mina igama lami Themba Moyo sahamba sensiya sivelela ke intombi yakomthethwa enkayi esivumo kodwa sikhona phela recently kibo kaThampofu le khatshana le sama kona leke ngihamba nabomalume lo mfowethu omdala safika samkelwa kade samiswe egangeni ezibhayeni sangena songani sonqunda amehlo sifika lapha sazongena ekhaya siyocela ke umlilo isithe sikhona sesiphakathi laphana samkelwa sabizelwe sikubizelwayo sasuka ke laphana njengamakhwenyana saphuma ngelizayo sala kupheka safika endaweni sezitolo zakibo sathenga utshwala kweza kosipare kwami okunye ke sasilako lapha kwase kusixoxela ungixoxela kwase untshela ukuthi ke uGethi i-boyfriend kaGethi yachinga elapha ekhaya ngathi ukhuluma ngani ke mntwana wathi ke girlfriend yakhe umbuso ufuna ukulwa uthi uGethi sevelelwa njani intombi yakhe wabetshela zonke izinto ezenzakalayo wantshela ukuthi usisi wakhe ulelelo umbuso lo kuzavuka mhla sisiso yayindaba enzayenza njani le ukuthi ngitshele abafowethu labo malume kwaba nzima ngadabuka ke bambona sengitshintshile sengibunile ebusweni sabuyela ke msakazi sesibuyela khona leke lelo langa
labanzima ke lanxa kwakudliwa ngajabulanga wambuza uGetty ukuthi uhamba njani ngathi hayi ngisezwa kahle ngazalwa ukuthi sengigula ngatshela ke bonke abangikhawutheni sengigula into engifika lapho ke edolobheni into le yandaza kakhulu ngaqala ukuthi ngenzeni le deposit lesasikhiphile ngalingcono nje unjalo ukubala kwami siza ke eSouth Africa nganyamalana njalo ukuze wena namhlanje ngamchiya nezinto wasele senda kwezinye indawo angiphinda ngambona ke uGertrude Thethwa kube wafamba uyaphila ngapha igodi ngakhavula phansi kanti ke zathola ke intombi yakoSibanda Madawu omuhle kabi labantwana abahlanu ngilala eSouth Africa ngihlalele khumbula umnyaka ka1995 lwana ke wena Gertrude ngawuphila uthi wangenzani yimi uThemba Moyo cela ke unjale ingoma akunzima kanti wabegange lapha zibakudala shame ukhethe ingoma zabaningi wathi ngidinge ingoma mafika izolo uthi uyayithanda yakuthatha uthanda Madawu ethi ndihamba nawe webhuti uthi uchathile ngomnyaka ka2003 na ingoma webhuti mafika izolo
Mapikizolo apha ngihamba nawe ingoma esinjihamba nawe sithale Themba Moyo. Themba Moyo uphoxakala kakhulu umnyaka 1996 khona ngale lapha baleke khona ekhaya wathi wahlale God forever. That is what is khonale. Miriam Mere. I hope we pronounce it Mere, M-H-E-R-E. Kunjani Miriam? Semphethe wena. Miriam ke uthi ngiyathanda ke uhlelo. Mina amshona but understand indebele. Ise South Africa ngiyakubilela ngikhulele emagwegwe koBulawayo. Uhlelo lokhetha ukuthi ngibani, lo ngibani lo ngizobhalele kuphela. Loba likhiwa, loba liArab, loba Muslim, Jew, loba ngibani. Feel free to bhalela. Umnyaka sezonkodla umnyaka 2009. Engasuka eZimbabwe ngake eBotswana, ngasuka eBotswana ngabuya lapha. My journey was hell. I don't want to lie to you. Ngidweke kakhulu ngithe ngifika eBotswana ngarethwa ngamasotsha ngoba sacrossa illegally to Botswana. Banthatha lamankazana angu3 lababhuda babe7 sikhamba sahlala begane basithatha. Mina the raped me bengu4. Ngasalapha ngazithulela ngantshike ubaba indoda ekhaya. Ngangisemncane nama 28 years. Ngahanjwa ku detention center. Same soldier babe bazositshontsha bangikhupha bangikhulula. Ngihamba ngasebenza ezindlini ke eBotswana. Ubaba umuzi nalwana la ke eBotswana. La umama engekho wangirepa la but because I had nothing, I had no one and I wanted to survive. Ngathula kunjalo. Ngahlala khona bangisebenza bazi bangixotsha ngo2013 ngasuka sese South Africa enfike khona. I've been so unfortunate in my life. Ngasebenza kwenye ke restaurant ke khona bana. Kwelanga ngiqeda ukwehla ke taxini ngisiya Dupstot. Ngithengisela kopana ngafika ngabanjwa ngabantu bangu3 bangigengirepa labo. I end up going ezinyangeni ukuyabona ukuthi ke kuhamba njani why unfortunate. Ngathola izangoma lamapostoli bonke babengitshela ukuthi kulomoya owehlayo uanti wami omdala owawulayo wabulala umngakhe. So thina was suffering because of that. Umoya okhona. Sengihamba ema-church wonke ngigeziswa ngenze yonke into. Just recently ngo2023 I was raped by a manager we shop obotshiweyo. I don't know whether to commit suicide, to kill myself. I've tried. It's not that I expose myself, but I find myself ku situation ukuthi ngiswele ukuthi ngenzeni ngivinjwe. Long rape bambe isibhamu. Kodwa the good thing bambophile. Case yakho ayikapheli, but ama relatives akafuna ukungibulala. So I'm planning to go back to Zimbabwe, but ngiyaphila ngani. Impilo yami ezale ngiyahlupheka. Yimi Miriam Mere ngilapha nazi inamba yami sengidwekile. Jesus banda. Ask for help. Anyone who can treat this. Umoya lo walahle. Awulahle. Ngisale lami ngiphila. Obhalayo yimi Mere, Miss Mere, South Africa. Oh shit. This is a sad situation. Okhona waziwe lapha nxa umoya uxotshe lo moya umntana abantu sechile bantu. Ubhinywa njalo nje. Bakwethu nxa ukhona ongamncedisa ke usisi uyakhala into ebuhlungu ingoma zakho zigedleyo uthi uzama ukuthi uphile kungabe lento icabangayo kodwa bakwesaba ukuthi uyarethwa at the moment you're on medication HIV oyithethe through rape kubi shamsisi wami mina ngangikwazi maybe ulo muntu okwaziyo nxa ngawunceda cela ngitsheleke izingoma wakhetha ingoma zabaninganyana ingoma ke uthi tshela ingoma ethi Senorita ngizayithola Don Williams izingoma zithandwa umama kwesaphila Senorita very sad situation okwenzana kuwe mntaka baba. There was a young cowboy who was in love with a Mexican girl. Only she didn't know. Kodwa ke And he would watch her as she walked by, and her cotton dress would dance in the wind.
straight from heaven. But he was afraid he'd never win her heart because of some family scars left by the range wars. But oh, how he loved her. Senorita, passing by, pardon me if I stop and ask you why. Senorita, could it be someone like you could love someone like me? So he walked up to her, tipped his hat, and introduced himself. And she looked up at him and didn't know what to say. So he told her the story of his family, the trouble that brought the barbed wire, and of all the things that he couldn't change. And then he told her that he loved her, and he studied her reaction. By the time the spring rains came, they were married. Now there's an old song that my family used to sing about a young cowboy and a Mexican girl and how they fell in love. Senorita, passing by, pardon me if I stop and ask you why. Senorita, could it be? Ingoma ke thoba siziya sitshale ke sisolo mnyama khulumile mere wazi ukuthi uncedo laswa ngani kumbe umnyama wano ubhinywa set story sitshale ke mere Senorita Don Williams love songs nange icina thunjana lethu ke namhlanje siyaphetha lalo hlelo ngale ke evela ke ku Moffat Dewa kunjani ngisazi ngikhumbula ke umnyaka ka 2017 lapho kwenzela ke inkeme ungaza kuyibone ekhaya kithi esihlala tshana abuya ngatshelwa ukuthi ke ngiyabuya kukhona nganguze emzimbeni wami ukuthi akulanto ehamba kahle ekhaya ngayehla ngehlela ke ezitolo ngabuya ke sengokha ngisiza ke ekhaya uMangulube wayevele sazi ubana ke mina ngibuyi kuleyo viki ngoba ngibuya kuphela kwenyanga kodwa yolanga ngathola ku20 ngathi ngeke ngifike ekhaya ngawokha ngazofika ekhaya ngabo 10 ekufikeni kwami lapha ke ngabona kuthule kuthe kuhaka kwasekusebusukanyana kuthuleke inja sikhongote emalane ngazofika uzongena emzini wami ngabuya ke ngazovula ke go isivalo savuleka msakazi ngathi Mangulube ngisathi ngiyathi kakulo muntu wahlaba umkhosi lo muntu uthi hey indoda yakhwaza angifuna ukutshela amanga ke tshisa ngaphelelwa savuka ngapambana nomuntu lo wabaleka wachana le wayibhabdi wayo walimala kakhulu wathi impahla ngasala ngidinda uMangulube okozwayo cha ngaze ngomqamula lesandla wehluleka lokuhamba ngavuka ekuseni ngathola ukuthi indoda kodube liyadilala lo nkosazana wami umuntu wazakalayo lo muntu ongumuntu oyihlobo kimi ulo nkosazana wakhe labantu bakhe wahle wafela wathutha wabaleka esuke ekhaya wahle wacha wayeGoli nkosikazi ubahamba ke Plumtree Hospital Plumtree babesiyathela Plumtree sihlala tshane ngabantu sasi wahamba ke Plumtree Hospital lapho ke wacela ukureport indaba yakhona ngazobuzwa amapolisa umfazi waqinisa yawe Joyce ke icase
Ngibuhlungu ngoba utheze kuzwa abadala wasekhuluma uthi yena kimi kasuthi. Wantshela ukuthi hayi yena kasuthi nxa ezocansi angimenelisi. Kambe ngamzalisa abantwana ngingenelisi lutho. Uzala kwami ukuthi vele ngiweak. Manje omunye senjela ingcono siyedinga iDNA ebantwaneni. Ngiyesaba mfowethu ukuthi bengaphuma bengasobami zathini. Kodwa lokho kuthe kuyafana nami. Lalo nje intombazana nje emincane la iyafana nami. Kodwa senjalo uvalute wesikhatha sobami. Yimi mofathi de wakhathazekile kakhulu. Umfazi ngamxolela ngoba abadala bathi ngixolele ngoba la wangixolela uthi angambophisi ngamlimaza isandla kathi singasebenzisi lensimbi phakathi. Mofathi Deo sazoba lesibindi hayi siyakubongela baba gcina thina abanye hayi asihlala lapho. Sebakhulu ngibongela ke ubongane abasizayo bangasiza igabula ngeze Jesus Banda hlelo ngisakhumbula. Bye bye. Libelelanga elihle nosuku oluhle lokusuku obuhle liziphathe kuLunkulunkulu aliphathise. God bless you. Bye.